Jalantid bilin suputagyan niya nakana nun malingkad siya Maria Reyna ut katawanan si katulan ti pinagnay katawan yalaan dayon dalaw. Jalantid bilin suputagyan niya nakana nun malingkad siya Maria Reyna ut katawanan si katulang ti pinagnay katawan yalang dayon dalaw. Gloria, glorian agnasabaan so inkang talanti ut kalapagan ibeliaw tayo panmandarangan so inkya naglay katawan. Glorian agnasabaan so inkang talanti ut kalapagan ibeliaw tayo panmandarangan so inkya naglay katawan. Jad bubukan lahang tibin mo tay suugaw ya bilay na sang kamunduan di kan mater so aga wandu kulan agawan tu katan Dios yagalan si kami pastures yaman ang ikalgalan si kami pastures yaman ang ikalgalan maingal mo lahan tiray ayay abang balik aga ang takot untan pa ko ngunso pakaw kip ko itin mo pat siyak lawas so agel mo si kami pastures yaman ang igalgalan si kami pastures yaman ang igalgalan. Pastures yaman ang igalgalan si kami pastures yaman ang igalgalan maingal mo't lahan tiray ayay abang balik aga ang takot untan pa ko ngunso pakaw kip ko ited mo pat siyak lawas so agel mo ited mo pat siyak lawas so agel mo. Binmutaylay ugaw yaman ang ilaban jaet bilin so petigyan niya nakan unla itayo na tariya mangigalang at sabay per bun arit sang kamunduan unla itayo ya kapasturisan ya mangigal galang at katawan tumbukan ti may bituin ya marlang anapan ti ya aga tundaan. Una ita yuya kapasturisan ya mangigal galang katawan tumbukan ti may bituin
tundaan. Pinmutay lay ungkaw yaman nang nilaban, jaet pilin supetigyan nyadakan. Unlay tayo na taniya mangigalan, at sa may ber bunarit sang kamunduan. Unlay tayo yakapasturisan, yamangigan galanget katawan. Tumbukan ti may bituin yamarlang, anapen ti iaaga tundaan. Anapen ti iaaga tundaan. Anapen ti iaaga tundaan.